langsung meeting lo. Kedua pusnang itu sepatu pen. Lagi tahu nggak sih media korti itu kapre kan newspaper. Lapen dak itu council kita berapa? Special Secretary to CM. Kaya itu penajat tanggung Joint Secretary Council of the Revenue Department. Tapi itu ndak sodor revenue circle. Oke, ERO Pinjong Pro, lantar tanggung. Kami mencuri pokok. Nang itu mantiekkan, nang tadi, barang itu pan langsung Amerika. Tapi in short, ratun kacanya ialah sendiri itu that council dan revenue department pen. Pending 2024 itu misi kebang kondo, rata tumpang patah kiron jipu, lake 1 lakh. Sapel, ansose non mat ke 1 lakh kalau first phase dan second phase pen itu lakh ni kan patah ronji. Ni tumpang council authority atau hukum dengan pilih berapa? Jadi 1 lakh apata ron po. First phase, second phase, or 1 lakh. In total, ke 2 lakhs. Lake, tumi pini akam kali, aprang daron bom lo. 2013 along ben change, see, to 2024 anta, right? Lakh ni sose bang atam lo. Lage, nili period kali ni jadi kan sih kan? Langli Joint Secretary Mr. Dancing Rocky, alang kita lakh ni bang sose cok pataron lo. Kasi pining pon ke manga bang lakh kan? Niritum kiran ponji na kiritum that indigenous ingloma sotum fancy itu ron ponji kita bari open kita itu ponji lapen initum free of cost tanta korcha na nile rata tu jiri pon kiritum free lo dari kemana yang si Longle pelang kio tundo jiri pon tak akan dicap urutan ke begitu malah bangga waktu lang tu ikaman bang cipilang kok sekarang ciri phone kita kan pinang itu pendiri tu la bangso patah kiron pen isi gomen pantal itu barat pantal itu akhirnya itu yang si patah lihat urutan ke rata tu ini loan ciani kusane Longle mortgage atau ada tu nolong ke loan kian dan mortgage kan masih Longle gitu ini, tapi aku central scheme mokha, patah abe orang teh itu awas aja Longle, jadi bangun hidup mesti mesok tapi jom Longle patah abe itu, nanti mat patah demi ini registration ke tujuan nanti, tapi soal taksi itu PM Kisan kuda agriculture kan, data central kan, bisa farmers timpang keron itu, patah Longle pelan ini, jadi itu lanon authority tu hukum nang kita je ni tumpang lak ni apata ron ni kisi tumpang nang tu lah si ero tu reform del bom lo lah sini tu kitchen si bang itu makanya 10-11 November cek lo Amri LAC dak bangke serbion aklam long se itu ronito laso pichu bangke tarik tresi lake rongkang LAC lake dongka stadium dongka mukam sontot si tarik en korapo November cekku lake haurakan LAC lake dok muka higher secondary school filalo sondak taksi aku 26-11 ani lake bokojan LAC lake japra langsung culture complex pero pitu 27/11/2024 lagi di LAC lagi para langsung presiden field kusipulo kalau para langsung di puli itu presiden kewan adil men ke presiden kusipulo lo taksi itu berani pun apa next phase bangke model pitch ko ada dia lasiri tum kudam lo na rat apanta patake ali dolo Lapen, government tuh sudah ali dulu. Tema aprang ke patah piwang ya. Kasi council ta revenue kelong komplek. Lasi 2000
22-23 anda land revenue ke 46 lakh na. Bon sita 23-24 bang ke ingtui pigan mane ino bahini cerita hai sare akuti 8.5% itu Longle. Sepining dari itu kimana bang ke 6 crores. Laso tak sedami hai, sedami itu bang ke kimana bang ke target kita 6 crores. Jadi itu one month berada pan kata kecil masih itu level. Masih dah bang ke hangka itu mana kimang huni jalan mau itu. Masih itu mamen kira ke lagi protimi akiman. Lagi itu isi long semua CM sar kado kami kata itu secretary kado kami itu ada so meeting on itu loh lasi timwai loh jadi itu isi amen yo naik loh lasi protimi akiman la protimi akiman dah jadi itu dan revenue department kan itu apata kero ba apata ke transfer nam jadi itu kan komnya English pe mutations ba class conversion mana Longle kita Longle kan dan Longle ba commercial industry lah itu convert to itu yang ta la protimi akiman loh situ dan lah in short la penito da revenue department to strict pick council and revenue department ke Longle ke strict pick 11 की ini ke da indigenous तुमसे long for Longle ke nasi niritum to have the isi cepas tanggal lagi mau sama mati lagi nanti maju kat mana ke la council kan ke kan ta hai ke hukum tu free of cost dengan kamu mati ciri pop free of cost si komani Longle tu lagi keplang atum lah kalau tu ke masuk access lo tu atum cipi tu nak kalau apa nak tu Longle ke nong ke kompi kan lo ke upfront pen 50% ke premium pe kom dah kan dan yang lo masuk tu kan bang yang ke oh aro kom tu 50% sedang tu bang mungkin lama bila si komani yo tadi tu ni si lahai ko pini Philip Hopker taruh isi ke cuan untuk lagi ni tu dalam riset along kan taruh itu hukum tu longnya yang si komani do approve itu itu local excellent po lagi ni tu me FIR tapi po jadi ni itu iaro tu office no mondo tu season kan itu excellent po lah sa public tu si komani dalal senang cakap pok pro dalam ni itu PC kan FIR kan illegal activities dia FIR ni Salah satu versi Rapcharia sama tadi itu pun je kita tu cakap masuk tu. Lagi itu komen lagi. Lawan laga otak keron je long sekian ke vice president. Jadi long an. LA vice lah. LA vice itu LA long bagi lagi. Kita orang lagi tak tahu. Kita itu semua dapat tu. Orang tidak tu. Sir, 1959 एक कटिंग बेंतों पीजी में मतलब 1952 एक सॉर्टिंग में सी पीजी लाओ सो lagi di lina itu kan analis dulu ya kalau sama kan local indigenous sini pun itu lagi itu lo masuk ke mana masuk ke sini misalnya dia nak bukan nama itu ada non tribal itu tribal ada so yang dia berarti halan dia dalam posisi yang separah itu so kita akui aki order kita bahasa kita dulu kan kali isi cepat aja seperti itu order namanya kali isi cepat aja tu tanda ni isi itu